Like tang kun now ping na tum sai korle the talk with Sorintan Howry we ka therapy sotile welcome salishit dele ajay tum na kanala kha kha chan phaya kha sangrum ni shit khawai sa se itum na teja wartam hi itum mikumwa kho mirin ni kana mai tui ja khane kala katam nawa kho we mirin le college ka ji hi important sa mai tui je a face akalang sai ajay tum na katam ka show maram le chan phai sangrum ni shit khawai sa se mtala kha khana wa itum tang kun now chung kha ayang lele shock tam kai hi itum na teaching da klene itum apam hi colleges institutions kam tak chung khalei salala itum yes high school no higher secondary no college no itum institutions chung khalei de le ka tha sai salala ayang lele shock tam kai hi chung da thei de le hi we sak zilak chung khalei de le hi kan khana lak chung khalei sare itum katam naw ping ayar li larik shock tam haji tran itum resources itum learn sin li chung khasa zde la ye chimang mujila itum khuni thot ping itum we tei tham khoi ping larik tam naw ping ayar li shock pam haji tran itum apam la sak zle de la ye kaji ka thana wa apam li institution kham tham len da ayar li shock tam gai nei chili knowledge tham we sam phang ei jila le de la ye aji itum na hi chan phai sak vai sa se itum apam li khiwang larik matam pai tu khiwang matam ngai tu itum apam li khiwang larik tam si do hili tam ga kana khmai khi le ro do hili tam ga awa piling sobom laga ka ji jau society li church li order mut laga hili ka ja pom li pom ka lan sin la sei samai te ji chung ga le de le ya ji thum chan phai thuk mai da sak vai sa sei topic humor amli ma tha mai da thei pai ka vai da as a special sala ga na guest khani rang ru mai de le ye ani li chan phai sa khum ma ngai na ithum na maram li ma tha mai da phap ta sing khui da ithum Zadwagi ji rin paikar hili matamai da kui pai rak ji ka ji han shit ka sang lei de le aje hi khani yar sho khani rang rum ye de le ina anili introduce ami ke ka lei tuna welcome sa kui da chan pai hi ron da chat bak fai sa sai rim kap da kui ringam rungsung hi sai korwen ne arwe St Joseph College Department of History assistant professor sada lei de le ye ka khani le kui Myon Singh Myon Mi Kainam hi Ari Pedigree College li economics department head of department ne kala chimam chila academic din la sadala ye jakhani lik chung khaning share show hili razang khamyuwang nani wi atam sak chung khale salala hili razang khamyu mangai na itum chung khawang beneficial kasa chan pheng sarai chi hi shan khuidale ning share arena tiomai ka background le hang gai tha da itum chan phei hi ba chat ba khwai sa se rim kap ta kuira ringam na no we opinion no we observation kala no we experience li itum tang khu nawbing katam nawbing hi khiwang ayarli shokatam hi chung kha leo do gi hi no we na rim kap ta kha thaingai de le na atam kha khuimilo ning shere ngasonaw lang sonaw jar sorin thanli kachung khaina hangai mram kachung ga lesara straight to the point wangai madala ke na itum gun ilaga wena ningchuk sangmi ga itum mindset in mram salaga tangkuna kachung ga every year itum pass out average coach ga cover 200 to 300 every year that outside migrate sa tak laini kai cover may apart from odd kasa pa maning la lari ka tamang la 200 wa ka shon dak lene kum gajida da hi itumna kasa angalam jugra gai ne him chuklaga khre point sa da ina tada positive salaga na hanglo je khawa itum lari ka themnaw ping wiwang ayali shok da mi career option matha mayaw opportunity matha khamai kala colleges institution university matha khamui wang ne da khuire positive salaga na ji matai laga na lari ning salai na dam da khlai ping wang ne kha ara average student bing wang gala 60 to 70 students bing na tangkhu wi jigo context pa he 20 to 30 wa mai chu wang ne kha ka chung ara 70% ba na ayar shok da khlai itu mui mindset ta da khangaja after plus 2 or after then ayali shok phungra gi ju mindset ti ta da tip sang mi gai ta da le hi ga da ra gla jala ga jingum thara jingum chada khani ukruli direct tamra gai ni kiban hili pam shon gla ka ju ning rin chi aka ka khani li chiling sunda ka sang ga wa wa jingli control sa la ga pam khra ji da maning ga jang chini ga chi da da freedom ning jang how the independence la ga na imang renly or hostely wa pam la ga I like tam kupra graduate kup khira master kup khira ga ju mindset pa here the only ka le ga ne da shan khu curiosity ta la ngai ka da mumbai li wa tam ga thamra ring pham ra we ga ji yang in a phanyung shon I college ka da madam li I Don Bosco college li da iwa outside manipur ma tam khilang mu de okay Don Bosco li da mai da even after plus 2 tam kuplaga
college li khwaji khani thang wabam laga ungai ji de homesick khale ji ya the iwa outside manipur homesick ji ba iwa chot nara da phani ngai the firstly ma warung ga ring pha an ham rawe college ma thana yi ji hida yi ji expectation ku chunga wala ga khangai ji chunga le the idu mai curiosity ba hina maram sa laga tada chigata iwi da ka main experience ku chunga national arihon achagum la shillong li St Mary National khni admission ga sai laga 2 lakh spend sa gaina wa laga tada ring pha nam ra we da da ro ji bye bye lam hang phala za thui ge de laga khni da wi chap ka fulaga ili matha ma ga than kui ga I khak thiaw re jena da la da thui ja ba wali 3 dan sa laga da ku chunga da ring pha nam ra we ge ju expectation na wa ga chunga le marama khana wa I tu mi peer pressure right ngaso no bing shock the mother why not e ya wa dam laga kiwa I madam ra wa dam mai ra I mag dam sa pai mane ge ju wi da ala wa ga I la wa re da ingli ya da maram ku chunga le sare kha iwi the ko khili ina iwi college wi context na kala ina tada tuition khimi gai dam the gai dam no bing we na context na yang kha wa ari maram bing jire mai thui da mai positive salai na hangai da jiwa le re ka khani tada ku chunga ja 60 to 70% ku chunga ja na wa itu mai mindset na sok phlu man mai phlu nge college ka dam naw ka da khuli dam ru kala ga ji ning chu ku chunga le yaw kala awa wa when independence salai dam ga yaw awa wa li wa atum manipulate saula easily wa tamre college li ware ke ki college li tamle jo mathe la ya ka ji thale wa tam phlung ra ge jo winning rin independent sanga yaw usona bingwi pressure le yaw la curiosity ta maram bingi samap sa laga tangku ke chunga ja every year 100 200 shok da kle ye hi bingi na main maram sa laga shok da kle ne ge ji pa ye hangai ning share in akhang han chan la go aru jili ayar shok da kle ka tam now bing hi no wi tai ga khuili hada word tam mathamai da shok tam khilak lak ke ji general sala ga na of course kai khawa them thamai sangjik chung ga le sa ra opportunity khle wa tishu da kanu tai khile ka tong na tha da ayar shok ka tong na I thung apam hi li tam da kle ping li mathamai da shok tam khilak lak ji la kha thengai yes dada mi we example khuilaga hang ga mring phamra yang kada da kharjan ne jo sa ra itu mo so naw khni gitum itum college kada madam li after do Delhi shok phung ji gai ne jen in ga da genuinely wa da ka wa Delhi University li khamta wa sam ga ma yai ka college khamta ma sam bang thu da I wing so naw khni dada amugap le jong ra sa ji no wa gido har yor la ga pam da le gi ji thaw ya sha ga mring pham la ga da ara personally itu ma hang ji ne khiwang ji daw atum la hang la ga testimony sa la ga jiwang hang ne la ru ba wa ya I wi college mring pha tu ara hili da ma kha wa just 50 rupees and like dam bai ji no wa jili wa ga wa I wing so na na hang ji like them na go ava ana college li class aka dance har ji hi 150 jangi ji we fair famang li khungli 150 laga ji di jing wang na ga khuji le hindi na da class aka 300 rupees pen sai re laga khale mai na hanung thu ga la jena na regret sa laga hi wa ung da mau de okay aka na wa entrance sau ra ga ja dam li Delhi li shok kai ba ji tada college khamda marsam bang da hi li hanung thu yaw college li tam gup laga Manipur University entrance ung jang laga pasum sa thu example akasada ina hili kupkhui laga I master emuli sai ji ka sadam li pai so ina entrance bangawe ka I wing sono bing Delhi li shok tam Mumbai li shok tam bing ji emuli hanung laga atum gido entrance mjang thu I'm pass msar thu ji la da nem da mai gi ji ba maning la shok dak le gi dong ji mathem mani kala shok dak le gi dong ji mag them la maning ni jena university college khamta sam bang ka wa well tada ji wa mathai re kha itum dada aming mai na damra da shokai 70% bing jiwa are mang sa thu yawe da ij ba ja hangai okay ning share queer ringam na ka shok jang realistic sala gai na so na kai khu ka shok jang experience la hang ka share sa mi hai to put ring phai re yes ina ara queer amyon mili khang han sau ke no way observation take ko khuli la aring rai ki ja question ne kha tha sala la ka ja we take ko experience la nga teng ro kau ki da I thung we ka tam nau ping hi Q1 a yearly shok ngai la kau do la ri tam ka shahi ji no we take ko ka share samilo ning share da Sorington hi ga kamta opportunity khami wang iwi thai ga khoi iwi opinion share ga samang maning la ina ka tam na oping ni lang han yang la ga athumi opinion da ka teu ka hangai da khlaine ari da ringam na khangli chung khamai sang khai ne repetition saure chi thau ki da hi ka chung kam wala da straight to the point na khang ga iram shong ni especially ukhrui context li
infrastructure li yang ka just 10 plus to pass at thar ga chi bing wang building hin la khamata ya ka sai wo infrastructure hi khai ram shong wi li yang ka chimba ka shung phutu plus ava bing wi li awareness la ka teu ka wat chi thaye naw ngara na ayar shok nga ye jai ga ta ayar ka shok wi ka tong ta khner khila khla ka ji study ma sa lu la ta shok la kre jiao la shok nga sa khaw sa ne ga ji ba ji hi la khamata ya a khane do khriye offers itum ayar nga lai le auri taw rin ngam na khang taw la university li or khamata college li sam thanga ka dinai ma sam re ma tha mai sa re ka chung ka mai average 80% of the college wa hili khlai li ma tha mai da la ma hangai ma ne Okay. hi wang la ji ga e khala jan University of Delhi College of Arts and Commerce ni 6.5 years pam sai as an assistant professor Okay. 2012 fina the chili nga ga South Campus li we college le commerce li kham thali jang ida chana ka ka dak la ji ga we college li tang ko na ra ka tam mi ina yanga ka mi ka thum mati li malang ji ne Oh. la ka ra da khlai ping hi offers na ye ka thal lam yang li ma ka shung da mer ka li disappoint sa khai mi la le ji da ji thao gi da reality pa ji naung ra ping wi ka phaning mang ina wa wa na sang sak ngai ji la khlai tha ye la ka hi wak li a khana wa ka thak la ji ga o cha ping wi qualification ni la kai khana at the question ka sa tha ye Right. ka mostly she hili pom de khlai ping hili le de college ping da qualification li nga ka UTC with minimum criteria ka shung se re chung ka mai na maybe subject a ka khadin li malai phung ma da ma ka shung mi le sa la ba ye ka mostly ka shung se re chi tha hau ki da ta da a thang we peer pressure ina friend circle we through ina ya friend circle na ina Mumbai wa re je ka ila Mumbai wa re ji hau Delhi chok re ji ga ila Delhi chok re ji hau ka chi we reality ba ji ba khila khla ga chi ma ka the khila khla te assess ma sa la wa khai da khalai wa lei phlung dak lai ne kai ka wa ning thar ai na hai hili strict sa mai khare ji bo ka tam na kai khanang da Okay. hili strict sa mai yau ki da strict sa kham li ma tam ngai ma da infarta khai mi da le bum bum da le Okay. issue context li khing dam li for example 75% attendance ka ji ara UTC plus government plus Manipur University jang naga 75% is mandatory sa ji dula da ji itum na ji sa ro ji dam li mi ka chung khana ji maning chang thu ji dula examination strict ka sa ka ji dam li ina ji hang je na khang dai na ba ka tha ji le da khui bai examination ma talin strict sa khai dam li ka tam na wo kha wa ta de name tag la khang ngau ke aming hi ar iram shong wi thai ga khui a khali na ba iram shong mang ning la aming name tag le ka chung kha yang ga ji Okay. ka them ma ka them hai la khai la kham tha ma kham thai la la oh hi pa hi ni for example maram don bosco ne jai ka tong na ma tha na yi ka ja wa la jang da khui khai kam ra khali na ba wi potential la ma yang la assess ma sa la yang che na tha da points wa hang se n numbers lai sa re ka ari hang khai ping hi a thang taw rin ngam na hang khai le da in a 8 sa ngai ne la ka point a khana ba ishi shongli community participation hi khalek sa tale Okay. later khalai institution ni community ping na encourage ka sa ka vate Okay. chi thau ki da athang ka chang ka chi le la ka example a kha kui se ji la Churachampur college 4000 plus khle de Students. ka tam daw ji yes Okay. 4000 plus hi athumuli i wa hai re visit wa sai ngai re ka thak la ji ka ava ka sang naw ka cham naw ma thele ka tong promote sa ji la si chi thau ki da 4000 la ka 4000 le khai ka tam naw le khwi wang ina kum ni wat khama tha sam ga phang mi ma chan sam ra number of students pa le yang na ka ya the issue ukru wi tha da le Okay. points a ka et sa fo ke issue wi le ka sai ka jang ka location ba ji location hi issue ukru hi khayang atam le khangate district ping win a straight ukru center sa la ga ra chang ga pai ma le thu da ta the location wi problem la a kha le te khwinga ye kai kha wi feedback liver climate hila kai khoi wang wa ka teu ka har sa na yi ji mo pro hi ji thau ki da tam khangai mi le la ka sa pum le ka shopping da wa hili mung khangai wi la le de le hila factor ak ne da ku factor ak na wa issue ukruli le de klai colleges ping wi course availability ba hi limited sa wa sa ji tha ye ka hang atam ni thum wi traditional sa na kai paper mang lai la ka
ขังใจจุงนาตมะเคลชีวิละอักจังก็เดคุยจีท้าวก็เดาอีทุมนะ number ฮี count ซะจี n number ฮีเลยเไรก็จังก็ว่าแต่ยังอ่ะก็อีทุมอัปมก็ลีว่าละก็ชุงไงว่ามันเลยสามเร่ก็เลยเดอเคล opportunity ทุมก็ต้องนะ grab ซะคุยแล้วก็ future planning แล้วก็อีรำช่องวีอวานก็เดี๋ยวก็มาจุกี้ก็จีบ้านว่า graduation กูไปแล้วก็now อาเขาวิมีเรื่องที่ graduation กูไปแล้วก็สังกัดเลยเฟยก็จีคำมาจุกมาเลยทุจีแล้วก็จังก็บ้าว่าก็จังก็บ้าว่า now เมื่อรับพิงลี graduation นี่นะดังเดออุครุลีมาท่าไรนะดังพิงสักเขาไปสานเอาเดี๋ยวก็ save สักไว้สามีแล้วก็อาชมาทุมนะจุยคำไม่ไปก็ master ละ or มันนี่ก็ competitive exams ก็ท่าเลยจีตั้มดีฮีลี graduation อ่ะตั้มไปแต่ตั้มเกี่ยวกับชีวิต saving เราก็สามีแล้วก็อาลีก็ชุดนะก็เดลีมันไปดีละคำท่า coaching institute อ่ะคลีว่าจังพิงสักแล้วว่าคุยแล้วก็ลาดิกว่าฮีลิงป้าไปอาจูเวอาตั้มเฮีย artificial intelligence อาตั้มสาวกิดาหังลักเสจิก็อุครุลีก็ตั้มไม่นะเดลีก็ตั้มขังได้กี่กลัมมาเลยมันเนี่ย Okay. In Ashmang Tadog, I don't know the hang pog the hang pogola, Taga itum Ukruli Jose. Main talent town hilly. Itum colleges got layer, higher secondary school layer, high school talent later layer. Main talent actually, I don't know college when Raw with a college focus house, Qvina, itum tankun now being here. Main talent tankun only focus house. Qvina Ukrulitam Rudo, Ukrulitam gov advantages Kimoi do. Till graduation we discuss or yeah, could only litam say evening, ka hilitam the clapping way. Opportunity some pung the advantages being here, both to the student or to the family or to the society here. No, ka share some level. Right. Matala kai question he tada e question ba him ta na response sangai tale. Arina na hang the clay kiwi wang aina ishi tangkul now ping. Ukruli tam le do ga ji question hi legitimate chala kai da khwe reason ka chung kha lai ka reason ka chung kha ji li in a khamata sa da hang khangai pa na ba ishi ukruli be it Sentinel be it Saint Joseph be it Pettigrew College ocha ping ka tong hi more or less UTC we criteria minimum eligibility criteria ka shung le ka chang sa ser how ka tam ga ji theli nga chan ne tam khwing sa ai mane Okay. Like issue with Ukrliver in a young aka 80% hiva shap sheet win a matulatam mida cleaning. Come, other example aka quiz katam now kaikana Delhi University or Manika Manipur Infarli Tatam da college matana kaimasam pangaka Delhi lina Q problem nedo Hindi mang in tambisara Magathale Sara Mayang Sao with the personal attention mami samara Katam now chung how kita Ali on the big saka side masaka among in a disappoint salaka mufashung krak chung later laga atang tauringam na hang kaili 70% were issue iram shong in a kata clapping he could have condition was zangjine exceptional salaka in other CUET raw with the CUET will ikajun competitor ka CUET mran laga University of Delhi for example na Hinduism bangavai Saint Stephenism bangavai Mirindalism bangavai no best of 40 90 plus kaki jino Tiger chung kamai na chimka to iram shong best nek ji 80 likara sara taga chung kamai out campus li Vasam Pangaka, disappoint Satri Kaida Libumba my one. Kang Tawla, Mayang Natam Kami Gajia, Damli, Gatemli Gatem Saman the way. Kangazan Bali, Mayang Mijidula. Kivangla Gatem Jungle, Ka issue Ukur Gadali, Vara, Itum, Convitot or Chapping, or Ocha Ladakle, Kurtot Zanda, or Hipahing at now get a liver, Gateo attention me secretive later lady. He what canal or what not a lady. Chit how with a Tada. Hili katam li ta khanar le samla da khuye next point a khanaba avu ava athang langai re ari langai avu ava bing na chung khamai na ka chochi chim gor sa khan nang ran ayar chok lag re jaw ga awi graduation go pai wi thili avu ava pa wi capacity khile kla ga jim da ai da graduation wa tang sa khaw kham mirin hi graduation da ka tang maning jidala graduation go pai with maybe master tamfra or master matamai la competitive exam na thafra it middle class viwangwa what pampa hi stability hi what pampa de letyo chi thau kita ava ga chung kana graduation nai na tangda thina na yang me la ga asama graduation go pai with liwa mirin ma lai li ga ta mayang mirror thok ji damli naungara disappoint sa la ka chung ka ta da society limba jang thok ji mi la makhlai ba mning la leilak ta klein de yang the chena Sapai is Ukruli graduation now in the Tamusakao.
แล้วก็อาวุธวันเช็บเตอร์เลยก็ to some extent saving เราก็สามยออาสมา accreditation วิธีนี้เอา we further study ว่าละ or competitive exam ท่าละฮิวิวังจีวังเตออาวุธวันก็ให้มีสิจะผ่านอะไรเตอคุย one แล้วก็ number two อาคันว่า infrastructure ก็จีอาตมนี้อารี Saint Joseph infrastructure มาท่าเตเลย building มาท่าละอินเลยเตเลยอาชีวะ Centennial บ้าว่าก็เดี๋ยวก็กันจะสัจได้ issue particularly is coming up Okay. issue we are we academic block sem de kle hostel sem de kle hi ko tong gop sang jang how je issue within maybe 1 year time li infrastructure ri manipur ko tong ali manipur ji ko college li khango Okay. college ko tong li top li chang re infrastructure li the chila akhane infrastructure la ka co-curricular activities ka chi atam li offers ka chung ka malem ni ka chi aina dang dal incorporate sami dal ye la ka ra khanu thought being ramamanda matha khamai sa ka vai da even competitive examination foundational course now khimi ka vai ka chi ka thai nang dal chi na dang dal ma chuk ta khlai ne la ka ariwi in addition to it atang khang thawla library facilities matha na khai ma sa ma ne ka library facilities upgrade sa ka vai la sa dal ye la ka itum government college ping ni wa e-library to enlist dang ba ye chi win a library ki ara Cambridge li Oxford li MIT li le de klai la de ko tong SS sa ka wai chi na dang da la government zung de hi sami de klai ne Okay. thai ka shok ra de klai opportunities or maning ka availability wa khlai wa ka chung ka lai ra de klai ne de hi ta da kuma ka khani wi thung chi li wa rama man haure ki shit ka sang nei de le Okay. Ning sharing pa nai re arina na share sa khai ping je itum na thai khang yi chung ga jang de le ye ma thai sa bu bang itum ayar shokai sa pa yang da ngai lag le in ning share ai na queer rin ngom li la khang han sao ga originally oja mion mi wi la thai go khui share sai re no wi thai go khui la share sang sang ai itum yes ayar li shok tam tong ma them queer sa la pa ka hili tam khui la ga thêm mấy cái bài abong khi mà lấy sara hili cái đó mà thao mấy cái tầm quý bài hili opportunity khi mà lấy đó khi quan ấy thùng hi okul hili tầm si đó why hili thằng tiêu mấy cái là cái share side rồi thùng human resource work là một chút xíu cái hili tầm cái là cái đó phao mấy cái bài cái chúng là phao mấy bài abong lấy được lấy nó nuôi vào cái này cái thằng đó thấy quy định chỉ cái share side mình Okay. Ava va ka chung na phone ka sa sha ji ne. Ayali mata lai na shinau bing yang. Ayali coaching center li jang da khlai bing la pai tuition wa da khlai bing li na safe sa da le la ngiyam ba lo hi da lo ga ji wi khang ga ji wi every day da phone sa da le jin la proof no wa i thu mu shim na pha mai ji ka chaw wi ram li bam la ka se ka ji chaw wi shim hili okhru li shim phara bam sa la hili wa sam bang da le mayang wi li shim phara bam la ka ta da sa la ga na climate la ba ye i thu mu ngashan la ba ye language la ba ye ko to ngai number sa la ka number 1 li ka jaw shimni pam la ka tam ka kui masam bang ma thei thure ka facility ji le da le ka wa shimni pam la ka tam kui se ji ba ye hi point ga ga khan da chang pe ka khni le thu mu arui dang khu na jod da khle hi paisa li jod da khle ne la ring ma dam sak khrer khi wa na lai ma dam sak tu paisa wi bang problem ka to ngi paisa na wa la ga ayali jo shok than da khle na wa singuma khali ina issue wi college na hang ge Saint Joseph College li semester khani first semester kala second semester chunguma khani je chili jangi je paisa ye 22000 mang wa Okay. 22000 ne maximum ji uniform jangra college kido lai ki thajang ga 30 jawlo awe shimpara jang se laga 1,50,000 per annum chunguma khali kha ayar sho kha 3 to 4 lakhs ta tawre mya ka we tada iwe traveling ga tha jang se laga light bill la pai jang se laga Thaiga every year kadam naw ka hin kadam naw tang khu naw 200 ayar shok ta le like the muiwang ko je atu me paisa kho da khawa 800 to 900 lakhs da kle ni paisa ye chui paisa ji ukhuli Saint Joseph li Centennial li gala pedigree li jhosang la tam khawa financially itu malung li ta da confine sa da le rotate sa da le chena in general na paisa shong la tang khu li itum khla da shangpi bai itum khla da lan la rotate sa bai ji ta da financially khang na ba je kala individual wi wang la ana jele paisa cha ka spend sa ki je hipali spend sa ka pai mere china number 2 ne ka gu thumali ukhuli tam ma khawa itu mui long now itu mui church societies organization ka tong na maling mere da phaning je ne college mang maning la suppose UPC church li je se arwi college akalam lai thore example sa da la ka tong ayali shok tam gai ne thai ga choir city ki ban bam sa ni kala chang ga jim juk la ga pray na na bu bam la shok ki je de asher ji sak vai mi malai samre
example sa da church na ba just one small example ne ji ba ji da sa da long no na darga sa li yaron ngala cho sho ko lo ja dam li yaron ngala ma thing ri gri ga na St Joseph College ke tam naw ne bad degree win ne ka la sentinel win ne do la ke tim dem mi ting ra si ji ba I tu mu ngam ning la se lipam sa si ji ba 더 진짜 뭐람 거 좀 사고 이봐 제나 그중가 아루이 사는라 항세라고 지 바제 다치 마살로 이거 왜 다다 야 really pop 다 바이 메 바이 이투 무이 기도 그지자고 심리 범라가 담가 쿠이나 베스네 양그 컨디리 이투 무이 런라 마투이 성쿠이 런라 그지 쿠이 스펜 마사마니 인베스터 안지바 사레 양 그라 나우 뭐 투다로이는 다 차가지 이투 뭐 소사이티 라 바이 롱 나우 라 바이 그 동어지 임포던스 해 그라 나라 라사다 그 tum지 하이라가 이외 experience 해나 이시 콜리지 리 history department 리 9 years suppose 이 기도 teaching line 리 정가이네 라리 그 템이 exceptional 다다 템나 부른 거지 미 60 리 department 나 60 리미 그tum 마티 정사이 department I mean semester like matem lak jela jang lak jide easily iwe agado iwe observing ran da iwe effort milaga in notes ko only provide sami even kai khali va pasak vai jauda ali ina importance la hang milag jide laga hi hangai laga mara sa ka ju khang je na I khla da like ba laga ali hi pa phungra hi pa sa phungra da question ko chung refer sa laga ali how to ba sai na pas masa phungi gi alien dang da la ina ji da 3 ye gi ba ina critic queen ngai ba maning ne khata ukhuli da ma khawa ayali shok laga example sa da ari same grade hili si dam da le mi ba je miss si ba wa iwi foreign la ba sa da le kha same si ba je college kham thali la ba ye wa jang laga jili fail sa da le jida ga wa hili da ma ga wa a certificate ter ga sa ga wa kala graduate pass ga wa mang hi na sa ga wa aw wang hi advantage ne jina ukhuli da ma ga wa 90% wa itum tang ku na ocha sa mo jida da aw wang la ka chung ga opportunity kala privilege na sa re ka chang ga wa facility ma le ga ma thei du re ka le ga wa thum wa hi bun lak ne hi sok mi la ga ji ba ya ngai right okay ning share yes originally athang mai mion min la tiong mai ka share sai re aroi mtalan oja bing maram hili itum we concept aka da mentality ag lai sai itum society we itum we apom we oja bing qualify sa sai matha da matam thei sai ge ji we noshnak le kan ni na hang da le liver itum oja bing qualify la sai tam mi extra effort ke ji chaw community ag saw gi da ji khamila le de le hi tha da tiom mai ka criticism ra da le li ka tha da response ngai ran we arina na ba personally hot khana we la hang da le ko ka in general itum oja bing hi ka tha da le do ji criticism kami hila positive salang khrala sa sala pa ye athum ya ruina ai ithum tang khu naw ping hi da tok tui da le da le hili ga da response ngai okay inang chi mai tai jo ja sa laga inang chi mai tui je khni ne a khana wa khigla je laga ina mi jang sa ya khawa I je wer sa nai I ki pa gli mi jang sa ngai ni I wu chong ai na ko ka khni li oja sai ji principal sai ji laga wi naw bing ji la ma them chung ga ta khar jan le de 다지 안나 디징 다담 사투기 지라가 지다 question 이tum 플라다 사이 아라 in a 9 years 다다 collegely 정ай라가 qualification 바지와 인터뷰 사다 렌다 이시 collegely라가 정리 일리 sak라인 인터뷰 사이 당구나 history 담고 바이 그중 가다 그중 가이래 그 이시 collegely 인터뷰 그 살리 sit 아카망게 저게 일리 쿠이와 이 ngatan ak salala I weaknesses 그중 가래라 일리 college na board na one of the best ne da ili ka pang ko ne jila tiger he already qualified ne ji songai na wara kara kai ka wa degree ki chung khale la ga da mayer ma da teaching sa the la sa bai right teaching is an art da I wa ngai da dam khami dam ga jithe ga ji wa run a limit da give khami da ang da ji ma khale bing la hot na ye o ja ga chung ge practice la sa chom mai twi gi ji o ja de chom mai twi gi ji o ja ne arama lesson plan safra suppose ishi college arwe IQAC the internal quality assessment cell da arwe nak accreditation wang in pangla no sa lewa itumui apart from teaching itum na sagi gi itumui exercise ka chung sa da le no chot kai ni laga jili criticism chung rafra awi wang in jili ma gangai ni awi wang in jili gangai boss diva khani le criticism rafra no ka 다다 hardly arweruine yang ka va pedicure la baye ishi St Joseph la baye 99% va tata matala gane effort milak de le bai hangai ishi hi
arui gido last day of the month suppose last day of the month hi aje June 30 li July li class khu gi ji lesson plan sare subject tong hi in a frame salaga issue email li college li jowa gi ni ji issue IQSC coordinator na than laga an ji yang ogi ni suppose cha ga jodak le ni lagara July 1 li in a June li sa ga hi report mi lu gi no laga report hi e class da quick ho ga ji photo kido GBS na proof mi fu gi no the chaga effort mi da le hi I we college wang mang muning la I da class quick ga ju proof la le de le ji la thai ga wa oja bing hi what da ma sa ma ni ma da ma dam steam ni da pai la ke na mang bai ni ta lai na salak da le a ka ni ma sa the le sala bai loopholes le sala bai ka ga tong da best mi la ga sa da le ji bai wa hangai ko Good to know. Subjective la sala ke arui topic pa yang ka hade ojawi topic lirata chen ti omai ka yarui on behalf na jing han ngai jin. Alright. Aruna na shi college maram ni ti omai ka hangau gi da arna shi college wi han la go ge na. Itumwe ava bing na. St Joseph College li shitsang da or naung ra bing na shitsang da katam naw bing na shitsang da kyuwang ra tong pai do na shi St Joseph College li ki facilities mai le lak do ka hada sama mai li ki ji ba hi ti omai ka share sang sang ai why St Joseph College. Okay, shilagan hanga hibaya arina dioma ga ta chaula St Joseph College 2015 li hoga pokne jingum tra hot pai ga ne aju ju ni le 10 years decadal celebration sabai ga ne 15 li hopok laga 16 17 18 li first batch pasa ga ne jingum gutum to maula 18 li pass out sai 19 20 jingum 89 and 19 ni isi struggle sai ka 20 wena wa isi toppers produce hapo ga we 20 21 22 23 24 mang samlak na toppers rashum ga ne je aju we 25 li result ma shograng e ji hondale ji issue achievement ne ji oja we da effort ka chung ga la jang institution we effort ka chung ga jang ga ne campus ring phala ga sorry okru wena ta na ma jimne alung dang te omega jang la ga noise pollution disturbances ke kala ma le la chingre na class kui bai issue advantage ne je are we teaching faculty here qualified sala ga na 20 40 to 50 arung le le nan teaching la jang la ga kadam now here at the most miraculously 1400 la ga chung bai Okay. 1000 li tangai lang bai 800 li tangai lang bai da jiwa adam li da ayar ka shog we ga la bas percentage wa tishu da chi da khar lang bai sorry department here arts li ishi political science history english economics education sociology da le gala science li physics chemistry botany zoology mathematics da le itumui department da activities mangmaning la college event ka chungale college week cultural event freshers meet ata ka chungale ka chim ka dong je haina ga ishi tada issue ring phang mai thui ja na club ka chungale Okay. here so for example in a sports club we coordinator sai sports club every kadam na ko tong hi club avolism plura women cell book club and then NSS NCC da club ko chung ga da chi apart from gido itu my knowledge like pa maning la kadam na ko chung ga le ja da ngon ga sak ta le da safe sala guy ojana lum shat la ga na le shla ga na taming ai ren tami da le ocha ga chung ga le de le admission process panglain sa da le mi kadam na ko chung ga ra da le aru le admission khuisang man da le da masang la ichi college la chui me card ga ngai kum gi da dober shok da le hand me card la shok vai la hona da le ocha la kham ta khuisang ga vai hand me card gi matha me card gi khuisang vai process la panglain sa da le Okay. Ning share ku ringam sala ga ne itu mui thairan ku chung ka share sami khai ji wang ning share good to know ina ungra salu ga ina ara oja mion mili khang han sau ke yes arwi oja ringam we na St Joseph College maram li chung ka itu na thai khwere ara Pedigree College maram la thengai de le why Pedigree College ku waina katam nau bing ne shiuli ratam ratam ki ji do if I'm not wrong second oldest college in Manipur and arwi yeah itu mui ava kai khu origin society li chose mentality li I government college wa mam tham ni jiu la ga zang wo ka do you dai la example Delhi University shoga JNU hi la government college in the examples are the young government college mam tham ni jiu mentality lam leng sangai ne ka itumwe
จัดนาคราวลิเตียวไม่เคยช่วยใครเลยสารไปก็อาร์เพดิกรูคอลเลจเลยนิวซาลกมทลายซาดักเลยแต่ที่เลยคิวไว้นะในชีคอลเลจเลยรัฐมรดกจีนั่นเลยเตียวไม่ก็แชร์สามีเลย โอเคขลัดก็โซ่แต่มีนะหางไงไปสิเนี่ยก็จีมคุยมีแล้วเนาะอีทุ่มก็ต้องนะไทยก็จีบ้าว่า government วีวัดปั๊มกับพาตั้มนี่ว่าก็เลยวัดปั๊มว่า government นี่มาสร้างให้มันเนี่ยก็จีไม่ได้สามเลยแล้วก็ government นะจูซ่าก็คุยก็จี especially MPSC Manipur Public Service Commission ไฟซ่าแล้วก็วัดปั๊มซ้ำกับพงก็จีอ่ะถ้าเดาไปลักอินเดอร์ซ้ำกับพงมันยิ่งลักสามแล้วเดาคุยright selection criteria คือยังอาจจะมี UGC วิ criteria ก็ชุ่มขายวิธีนี้ issue particularly อุ้งเด็กเลยโอชาพิงจุงคำเองนะ Manipur Public Service Commission MPSC face สั่งแล้วก็คงเนี่ยถ้าก็ MPSC face ก็ใช่ for example วัดประมาณคุยวางนี่นะมีมติพัง written clear ซะขายวิธีนี้มีมติพัง interview หัวชั้นแล้วก็คง faculty นะจุงไง one number two นะว่า issue วิธีอุ้งเด็กเลย faculty จุงก็ไม่นะexperience เลยไง for example Saint Joseph Chakamali best teacher สัมพังไงอุ้งเด็กเลยว่าจ้า Delhi University เลยว่าจ้าสักสามีก็ทุ่มมาที่จังเด็กเลย IIT นะ master กูไง the in terms of qualification ดีว่าถ้า the question สักไว้เมื่อไหร่เมื่อก็เด็กคุย okay งั้นไรก็จ้าก็ที่จ้าชี your society เซมเซจเด extra efforts มิงรอกแล้วก็ดีอยู่ก็ท่าเลยยังเสียจะดีอยู่เลย department ก็เที่ยวก็ที่โอจ้าทรัพย์ก็ทุ่มเด้13 whereas issue particularly โอจ้าก็ทุ่มคันนี้มั่งเลยเลยสังเดเลยเด้แล้วก็อาจจะว่า NEP National Education Policy 2020เราก็จะ all India syllabus almost ไงจ้าใครเด้ตอนเรียนงมนั่นแหละที่เดเลย syllabus มีเด็กเลย all India ไงก็จ้าก็ท่านี่จีเท้าก็จะฮิอักอาราจิลินะโอจ้าฮิอักมาได้สารละฮิว่าโอจ้าที่ว่าจิละก็ต้องนะถึงก็จะจ้าชิรมนี่ก็เซมนี่ก็จิวิ best effort อาคมีแล้วก็ extra efforts มีแล้วก็มันก็สาวมันนิ่งกว่าอาตั้งดาวรินงมนะครั้งนี้เอาวิลีอิชิลิงอะไรก็จ้าจังไงก็ต้องเอาครั้งจันปิงบาลีทุ่มก็ถ้าจะสารกละแต่อิชิ particular college ละอินะ Dean of Academic อาคซาเดอิชิคิสักเลยจิก็ result analysis report ไว้อีทุ่ม result analyze ใส่ result analyze แล้วก็ไทยก็ฮิปิงฮี department ก็เท่าสิกละก็จีไอ้นั่นดังเด้ออีทุ่มมาจุกเอ attendance อีชี assembly ละสัตว์เลยเด้อาจารย์คุม chief minister เนาะ assembly สัตว์ลงเด้อ government college ลิตมเด็กเลยปิง discipline ไม่เลยทุกเด้อ discipline สักก็ไว้แต่ graduation รักก็ตำเนี่ย assembly สัตว์เลยก็ discipline เสมก็ไว้ฮี attendance strict สัตว์เลยนะสัตว์เลยเด้คาเรลี่ว่าไม่อามิงบาลี particularly อาตมาเขาเลยโอ้ฮิท่าสายจิท่าสายอีทุ่มนี่ละเมื่อฉันซาเดโอ้ยนั่นชิ particularly in a not supply ราซาเดขายสิ่งแล้วก็เทปเลยราให้แล้วก็ not supply ซาจริงเด็กจี 1980s early 90s ก็เท่าอีจีก็ท่าขจันนั่นมันใครมันนิ่งเลยขณะ particularly ก็ examination จีก็ manipulate strict สามีก็จี exam center ก็สาขาใน particular college exam strict สักเลยสักเลย internal assessment NEP ใครเนาะ internal assessment 25 mark ฮีสัตว์เลยเด้อีชี particular college internal assessment ฮีแก่ขสักแต่สักเลยจีก็งรายก็จ้า university degree exam เนี่ยชีวะ question ฮีโอจ้าปิงนี่ละ question timelines งว่าแล้วก็ question ฮี dean of academic weekly ก็ต้องราแล้วก็ prince แล้วก็ university hall จัดฮีละสามีเด็กเลยเนี่ยจีท้าวก็ต้องก็ตำนาวก็จุ้งกันนะattendance มักชงเรื่องมันจะหิว problem เนี่ยมักช็อกละมันนิ่งเลยจีท้าวก็จะชิลิ drop out เลยบัมๆได้เลยแล้วก็ facilities ก็ offers อะไรรู้ฮี facilities ฮีก็จีว่า next academic session วังก็จุงก็ plan ซะสังหายได้เลยอาทั้งข้างเท่าละ competitive examination เอาละไม่ว่าช่วงแรกเนี่ยคุยมีเรื่องจิมนิ่งเลยก็อาทุ่มนี่ hints มีก็ไว้ foundational course เรามีก็ไว้ก็จีฮีละงานเตอร์คลินิกฮีเครลิซาไซ 2022-23 page pin jisa sai every Tuesday and Friday competitive examination class khimi laga MCQ test ka thana sa laga atum hita dala atum wang opportunity hila mi sai literary meets for example sports meet ka ji atam ni katam na chung ka ta later klai katam na ko tong participate sa kui ka vai de to me events ka chung kala sami bam bam da klai ne principal sang sang dai shiwa ma ta ga ne encourage sami da klai ne nextly particular college offers hangre
infrastructure hi mam thalak le hau ki ta kadam naw kai ka rak leo that is a point sa wai ti le sare khiwang ina ma le samra infrastructure building go khalai ba matha dam le to ka athang ina khang hi ishi building hi ko brother le almost 15 crores building academic block hi ko brother le boys hostel 7 point something crores girls hostel 7 point something crores sila almost 15 ne chi ka thal ko praser de kleni shi he within 1 year time li ko sangawra hi thai kai tum infrastructure la pai me khar da sawra smart classroom hi ari itum hi manage sa ka vai pangla in hot na ta le je number khali ka tam naw li matha mai da atum le interaction le vai da paper presentation ka tam naw ping li department wise na jo achu wan na salo hi salo ga ji sa ta le te tu moi le one after another ba pipeline li ga chung khale ta khlai ne atum topper wi matang li of first ishi college la ari wi 2000 ki kum li kla english li la shock pam bam ga ni credit geography ka ta li ga shock le ji ka ji ba ji subject to correction figure ba ji i mathai to re ari ri NEP li ishi college li ka tam naw hi ka tha da zat khla ji ga 50% ji re almost 50% ni 7% ni zat decline chile out of 28% ni zat decline 8 jia ka jiba first division with distinction ji thui khai ni ji la yang chen result in dang da la ishi la thada matha ngai matha sang da le ka jiba wa hang ngai la ka ishi we administrator sang sang da matha ka wai ka ji sa la ka achu la ishi meeting sa la ka ishi principal na shan sak la jang ka jang la hang jang da ishi result analysis report sara aya jang education we 5th semester result chok jine education hi department mi kha jung ishi wili ashi number kya klak la ji ma them ne ka abrox ta the 50 ka ta wi chang ma ka na sala bai ka shi wi exact number i ma thai do 100% pass ai ji 5th semester li 100 ishi ikok ta va mi tio how ki da 100 pass la ga zat tak lek sa ne chili 7.5 8 ta da 8 ka ka hi lai kap tak le ni jin la ya chi ta how ki ta da ma tha ke ne ocha ping le efforts mi rak ta le ka tam na wi Canada later car saddle khalai mi to le transportation problem hi mai ishi college si khatao ki the transportation problem nei to le chi thao ki the hostel hi already hostel hi approximately 120 bom the khaine mere no 60 nga no 60 da ka 120 in addition to it 100 pe te chokra tak le ne chi le chi thai ga next academic session ni another 100 hi hostel etsa pa aur ta ga campus wa hakau ki da chingri khai campus au ki da lairik park ngai mi a khoi wang wa lairik ma thai na pa pai khai ne model library actually kup sang hau da sa da lai model library hi kup sang hai da ishi college na plan sa da lai na wa sa pa ya ka itum 24/7 chang mar la diu ka ta le 24/7 wi lairik park vai le la chi chang mar la facilities in matha mai da hai mi la ka Wi-Fi connection offers Wi-Fi connection ari college li la hai bam bam da le bam bam da le yang the Wi-Fi connection in dang dam mi da hi tha da sa ka vai ga ji hi plan va mathalak in le dek le ne execute chaw wa ari ma sa rang du ki da la ka athang khang thaw la the only college in Kamchong and Ukhrul district ne government college one of the second ortest ne dang da le NEC accreditation sa khai ga ji hi district ni hin first for ye NEC accreditation sa khai le athang daw ring lam na sa ring lam na hang khai taw la NEC accreditation ka sa kaya ka chot khla ga ji he thada experience ma ka sa bing ba ma thai mare kha NEC accreditation sa khai ga ji la ma pai ma ne ya ma pai la ma ne NEC accreditation ka sa le athum team ping ra la ga team ka thum khra ne member ka thum khra ne ocha ping li aina dang da ka tam naw li chak shi mai de krill tu za mi de the hi ka ta face la ta da ishi hi b sam phang da le chung mai da b plus sam phang ne ka da ma jok sai maybe ta da ki issue wi mock test pa li b plus ne ka ishi hi b da wai ka tha da le tum disappoint ma sa ma ne ki wang da ji ga firstly Manipur college wi li Manipur university li le dak le college sky khana firstly b plus ya la ga kai khali si ka thak ta mi khai ne ji la b da thoi khai ne ji la chen ne thum ba vai ari bi sam malaga next pali matha mai da ju ga ka vai ga ji focus ka sa ne okay nyong nai re na ni wi college su maram li la thai khui kala ithum khiwai ni li tabro do ji na new thai khui
chung ka share sa me ring phai re I wi wa gai na aje first sa how ka la general sa in discuss ka sa sai da I choi na hina questions va hina ka kum sa re ka ra ishi chan phai sa la ga chung ka la thei khwi ran na thei khwi re thei khang gi la thei khwi re kup sang phai mai ngare ho sai chen concluding remarks sa da in na li 2 minutes each mi ke ngai ta da conclude sa vai sa chan phai rim kap da an khwi miao la tam ning chin ai re tao soring tan no we dog show we true no we jan pay we true ina I ta the Pettigrew College on behalf ina ning ka shi ka chung ka mi ngai tale khama ta ya sa da hi ka hang wi wang te da mo khwi mi ro no I shi wi li the clay project moma Ministry of Minority Affairs li pang la kaina yong mi la ka khung how ko phokina da ha phok project akha khung ga ji college primary tata figure mi shok tak like tong college win ka shok sere college la ka shap na la ka former principal sorry chang pang lak in hot na la ka figure mi ka shok 1000 plus students we figure prepare ka sai ka pai maning mane ta nei ta prepare sa la ka issue with former MLA Sir Alfred Kangam Arthur ana ning chang lak ina amasha wi tha da ning ka za da infrastructure mo le blung thura da ana yong mi la ka awi lan ku shok la ka yong mi khai chiwang alining ka shi ka chung ka mi de le chimang maning la ana college matha ka vai da ana ka MLA sa da ka bomdam ni college li atam li visit sa la ka even practical science we practical masa pai thui chau ki da khudak li pai sai na ngchon mi ka vai ngchon mi ka hai classroom hak na how ki da hall ni sao ki da sound system ma le thui chau ki da sound system mi ka hai ta da kaun sa ka hostel mo kup sang ler la le dak le ana hostel kup sang mi la ka ta da sa mi khai ka chung ka le ye ning china ye a ka tha mi ka chung ka la le da le re ka khama tai sa da nang chon mi khai hi college wi na knowledge a chu sangai da le no we troi na ka khne ni tangkur ka tam naw sak long TKS na la ishi college li wacha vat khai atam li government li nasun la ka government li hang mi la ka TKS we troi na le ishi wacha la bam bam da le TKS na matalak in yang sang la ka term khni ai re ina ung ga thaili TKS president ra la ka athum mashara la ka executive ra la ka nashili ki sa mi khwai le kla ji athum na matalen sa mi da le ngai ka cha HKR le bam bam da le ka ka thuma le already what sign da kle the contractor ping la ning shina ye what he quality le la to some extent quality le la sa mi le muk prang ai contractor ping la request sang ai le ning ka shi kham ning so da ta cham tar mai ne kop sang mi la lo ka chi ba chi hang ai le khana wo sa da ishi tang khur naw ka tong ali appeal sang ai ye sa pai ka kadam naw ping ra tam mi la lo ava ping la naw ra ping ni chi hora mi lo o college na ka shap pai the best effort me to lay kala down the line after 10 years 5 years 10 years we deliver intellectual chung make up the produce ka sa institutions sang sak lak sai ka ji ka tong ali appeal sang ai college li kharai na disappoint ma sam ra to khui of course mara khaliva expectation trina darau ki da maka ka shung da lai sala bai mi ko mo saw ki da kai thum na perfect sala khai ka shung la khai phar je ka jiwa pam ka tong ali ma lai sam ra da khui ji thau ki da Pettigrew College si right place la kai ka ji ka tong ali hangai plus rami lak lo ratam mi lak lo ka ji la hangai admission now kum khali 5500 6500 sa khai hina ku kai ni ji college wa Chili fee kang de ki kala malai lu mane addition ki kala malai lu mane chot na khai ping wang wa bus service down na lai mi to le o cha ping na sponsor sa la ka ri 31 hi ashimi 31 hi sponsor in the de le ne hi la o cha ping principal sang sang da continue sa ra da bom de le academic next academic session ni shim kur chot na khai ping marana ping wang hi ka ta we opportunity la mi de le je na the not who wang right place ni the right institution ni the ratam milo gi hi hangai kala taw soring than ni la ning shina ai re ka opportunity kami wang thank you okay ning share concluding remark chi wam thalai mere ina kana osa da oja ringam li mingai le na la concluding remark ka khui milo cho khnaw sao la ning shimyaw ge adang mang tu la ya sono long sono ne sorin than le ning share ka la sa ni la je sam ka phang nei ni wa da awen la ka chung ga tam khu de le nan ni le chung ga ning shimi de le tang khu naw hi khareli mi chung kana
yu gu chung kan yu chat ka tein le yang ka sho ne ji arui la chap cha da leng sangai now the hen mai ka da yu chat ka tein dang ku li yang gang sangai kala dang ku li yang gang sakra ja ka wa I thu mu word dam hin number 1 ne la ri them bulung ra dang ku na ku chung ka la ri ka them no mi ng sang sangai ot pam sam ka pang ma sam ka pang ji wa I wa 상나 다 뭐 그게 지고 뭐 되면 내 그저 위 마인드셋 네 그저 위 센스 네 어떤 선방 그바이 라리 그담 짱 범닝 네 떨가 사이 어떤 거 닝장이 떨가 사이 그 질리사 커미야 제키 어떤 라리 뭐담 막라 ශක්තිමාන් ද්‍රව්‍ය සභාවේ වතලොබ සභාවේ පායි කියන වයි나 다다 항덕 레 바바 그 라리 그 템힐리 다다 sakhamai ki kana malai mani sabaya khava pastor bingai na dangdala iwa kai khava mai syak sadar ga sai wa logo pastor pha khava or church we you we gathana pha khava lari ka thema pali yang sangai ji goi wara mathai mani chida khava itu mui problem na chungme da tada solve pai me da sa pai me rag ji shi change long now bingai na dangdala gathana bingje iwa lari ka thema lining jang me lari wordam lining sang bi lining jang me iwa chana dangmo individual ka chungga ka tonga na da ka le ka tonga lari khem sangai ji ba he hangai lari ka themi ayam hangli me them bai mane ukruli dambai pedigree college thailand le St Joseph College within a span of 10 years talagan na layer ko jiba langso da hang maning mane hangai da dobbers ku chungga produce hai re machi sanga ka wa iwa lari ka tamna bin le first admission in thanwa la ga iwi mi bing ra ka wa library thangai facility talain le lab ba yang sage ma talain le atumla oh here ring pai hilangda lagal damwa laga regret saw we ji pangda paksa da male mane oh facility kuchung mang maning lari tam ka khui mang maning la itumui event ga tha itumui club pingwe apart from bookish knowledge yang itumui facility leidak le itumui personality skill development wa NSS NCC book sale da lari pak vai kuchung ga tam noli motivate sa fai kuchung ga le chidau da private college institution li jinguma ka li 20 to 22000 na like tam ko pia pha na gai ni chidau da radamilo discourage masalang mri bai hangai kala khana wa sade abil sangai long na we ga thana bingla bai ka tai bingli wa cha ka focus msalo ge MLA bingli hangla la ma sha luimra tum khang da la mang namra ka long na bing ga thana bing madala ga na youth we ga thana bing college institution ni pangla ga na focus haming sangai college education we promoter being ngai cha da college ngai cha da promote haming sangai pedigree college kamda ji itu muine se iwi maina wa St Joseph College kamda ji sarwi maina wa hi tangbuno pedigree college li topper phanga shoga wi St Joseph College ti thra shoga wi itu mi mai se na se hi tu ngai cha da promote sa se ngai cha da itu healthy competition le laga pedigree college na St Joseph College compete chang ro laga wa ga wa se best college ra dam lo St Joseph na mathami ga ra dam lo pedigree na mathami go jili wa dam lo idumla in issue college mam tha ga yu ya ga doli in issue li dam lo mu ji lang mrai pedigree da lo jim ra wa jo healthy competition le se best college le wa dam no sabaya ga wa ukhuli dam se ga la best college ka pang laga dam se ga la long na go tong na go tom mi laga itum thakla ga na wodam rin re sang vai sa se ga ji sakla ga ne bil sa ga ne ning share okay ning shere oja khanili the new is kham ta tam khushok milaga ithum tangkhul naw bingli theira theng sagram chung gara theng sagai re the new mangai na chan phai pung phai re theng thei re ning shinai re na ni gatha oja chung mai shokro no maram ba hi hang dak le ini hilira zangai ka hang muning ne kan na personally effort of chung ga milaga tolob wi ma oja sa muning le mi chung tolob ma oja sa le de le cha thei ser de le re ka effort ji personal salaga na kuilaga profession ji enjoy salaga mi sem lagra da hot na da le chung ring pai ning shi mi ge sem yur ge sem ne yur ge sem hi itum tong we kam ta khna da khui ya ning shi jang ka de na ni we teaching career manga wa mai no na new manga ina na new department na new college manga wa mai na them them mai no ge ji khna sa ning share ko ji ka hang ling so da chan pao chipun de le best wishes mi de le ning shi nai re kala che episode hi yang rumi khai han thum sai ko ri lak chung ga ning shi phong shop de le ye a cha kuira ring am rum sung kala kuira mion mi khainam le ngasola ga ithum ortam rin wi maram le thupla ga na chan phai sang rumai re chan phai sa ga ye ithum sai ko ro wang kan khanang sa le da shit sang e ithum khu wai na ukruli tam si do hili tam ka wa phak mai chi le do ji ithum a cha chan phai sang rum khai ne ithum awa wa ping kalam ta lain ka tam naw ping chung ka thai sing khwer da shit sang e ithum ortam rin hi sakla aina khui se a yarli la tam ko pai ping je tam ngi phung ka wa tam lak se
ayar li mo shok tom lak se ji la maning mane ka ka chi ka tha na ukrul hila tam pai le ka wa tam sak ngai le ko ji la hang sang ngai ne ituma apom li tam ka advantages ki le je atung share hai ne yang jena itum na word tamrin ni bathasang sakse jikawa itum ka tamnaw le phlung rali itum ka tamnaw hi ma le ka wa itum institutions bi mam thasang bai shine kala institutions bi hila bathasang ka wa ka tamnaw hila le ba pamra ka tamnaw la institutions la wa la society le itum ka tong ga hi haksang rai sang phlung ra itum hi collective effort ming roka ka ji chaw contribution hi le roka itum hi haksang rai je han khangai ne itum na sha share sa shon ga ji proverbs aka ka ji ga ta yur mi yur aka hi nga jan sang sakse jika word tamrin hi nga jan sang saklu ji Mathasang sakse ka watermin hi mathasang sakse je ji watermin khamatha ji myur hi haksang re sangi ji ne juwani itum sakla ga na kui se itum agitation kui khai hi itum na practically implement sa pai bi sa se itum institutions bi haksang re sang me ro no itum long now bing ka thana bing na yang sang mi da itum colleges later klai bi hi mathasang ro no ka tam now bing la matha khamai tem khamai chung mai shogro no ji hi khanau sa da hang khangai ne ning share in tum gutong le next episode le samang selu shi sai um pa mi ser sai